Depan lah. Motor kebanggaan anak-anak muda. Avantis 125. Jom kita review. Sini review sini. Ini motor kita review. Belum ada bateri. Tapi bunyi dia biasa-biasa je. Lalat pun suka ini motor. Apatah lagi you. Jangan tunjuk bateri belum pasang. Babe, sini. Sini sikit. Ini bawah seat dia ada ruang sikit. Helmet MS lepas. Helmet biasa pun lepas. Itu pun ala ringan lah. Mau tarik pi, tarik mai, tarik pi. Ala ringan. You sini dekat sikit. Tapi ni meter lah. Pakai meter jalan lagi lah. You orang kalau sama besar sama saya, consider lah mau beli. Kecil-kecil boleh naik lah. Tapi kalau besar-besar beli yang besar sikit. Jangan lupa like, follow, share video ni. Mesti tolak lah, bateri tak lah. Share tau.